Svjetsko prvenstvo nisam gledao. Francuska i orden Legije časti. Ma čujte, to je nešto nezamislivo. To su ljudi sa predsjednikom Širako na čelu dali mi. Oni su po 6 mjeseci ispitivali šta sam ja radio i u fudbalu i posebno šta sam bio u ratu, šta, kako. Oni su sve znali, jer da bi se dobije to ordenje, ima jedna posebna komisija sa svim tim aparatima državni koji provjeravaju neke stvari. Ide se na lice mjesto, to je trajalo gotovo godinu dana provjeravanje dok nije donošena odluka da se to jedno visoko odlikovanje dane jednom strancu, sam ja i Francuz. Francuz sam. Možete zamisliti koliko je za mene to bilo ponosan jedan neki, oni kažu Bosnjak, da dobije jedno priznanje, što je veliko priznanje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, kažem ja, čujem neki ljudi su kažu nešto ljudi što ja kažem za Bosnu i Hercegovinu, za Mostar, ma da niko to ni da se sjeti da ti dođe pa da kaže da napravi. Ali mislim, ja se ne ljut ništa, niti ja očekujem nijekod ništa. Ja sam dao, kažem ja, i za taj grad i za tu državu strahovito puno. Ne žalim, otišao sam u Farmega i ovo ono, međutim imamo što je ostalo jedno ljudsko dostojanstvo, ponos koji ga niko ne može ni da porekne. Onaj čovjek koji me mrzi, koji ima protiv mene nešto, jedni ljudi koji me vole, uvijek će ti to reći, a on je pravi, međutim može biti i ljubomora i lovo, ne znam. Prema tome, ja sam vrlo ponosan. I što kažem ja, što ponosan što su moja djeca završila velike fakultete, to je jedna isto velika pobjeda. Znači nisi uspješan, nema samo u svojoj, kažem ja, na ovom zelenom terenu, koji puno obožavam, nego i u privatnom životu i to je za mene jedna velika pobjeda, jer kad smo došli tamo u Francusku, moje su djeca morala da pohađaju posebne škole za učenje jezika i ovo, i sad su moje djeca i deklaraciju koja govore više jezika i to je možda i najveća moja životna pobjeda. Dotakli smo se i reprezentacije Bosne i Hercegovine i opet se politika umiješala. Nije lako voditi tu selekciju, sve ovo što se dešavalo i što se dešava, to mene strašno frustrira šta se dešava u toj Bosni i Hercegovini. Kad ti vidiš da su oni najkorumpiranija država na svijetu, pa to da te boli. To treba da te frustrira svakog pravog jednog i Bosanca, Hercegovina, to šta su to dozvoli da se napravi od te države. Ja često kažem, jel ima te države ikako? Jer meni pričaju jednu Mostaru, ovo ono, a sve žele da se podijela, kaže zajedničko. Ma nema tu zajedničko zato što neki ljudi žele da tako bude, jer zato što im to odgovara. Prema to što se tiče same te selekcije, ja sam uvijek navijač i bit ću navijač selekcije. Bio u vodstvu, bio tu pored. Bio sam nedavno da gledam tu selekciju, posjetio Papita i rukovodstva i pozdravio ono igrače, pošto i malo zna. Meni je želja da oni se kvalificiraju prvi put na jedno veliko takmičenje, to evropsko prvenstvo, i da jedan fin glas, ako ništa bar sporta, da se čuje u toj Bosni i Hercegovini.